Ja sam Josip Bišov, rođen 1930.24.1. u Kuzarcu, a nekad je to bilo Keškend. Nikola Mak iz Osijeka. Osjećam se Donjograđaninom jer sam odrastao u Krstovoj ulici u najranijem djetinjstvu, ali živim već 3 puta duže u ostalim dijelovima Osijeka, pravi Eseker. Da, ja sam Elizabeta Jung, udano, rođena u Djevojačkoj Kopi sa 2P, koje nam je Jugoslavija 1P obrisala. I rođena sam 19.11.1942. u Belišću. Ja sam Zorislav Šenberger, član njemačke zajednice već 20 godina. Dolazim iz Osijeka. Ja sam Margareta Čokonaj, rođena u Karancu od oca Ferdinanda Pirkl i od majke Marije Pirkl, rođene Denić. I tamo sam živjela skroz do 45. Ja se zovem Ana Gregorić, rođena Gaštajger. Tu u Osijeku uvijek živim i tu sam i rođena. I moji roditelji isto, starosjedioci. Rođena sam 25.7.1930. Učiti, samo učiti. I ne smije nijedan predmet pripetiti. To čovjek govori mojim unučadima, pravnučadima. Upravo to, učite jezike. U ovom slučaju ja kažem njemački, jer na mom primjeru možete vidjeti da iz njemačke možeš jako puno profitirati, a u ostalom znanje ti nitko ne može uzeti. Odmah kad je beba se rodi. Jedan treba pričat hrvatski, jedan treba pričat njemački. Nek se čuvaju svega. I nek budu pošteni i nek poštivaju sve ljude. Kuća oni dobre zanate. To treba danas. Tražiš majstora, nema ga. Ich wünsche alles Gutes und es alles Bestes von Herzen. Und das sollen sie nie erleben, was wir erleben haben müssen. Und der liebe Herrgott soll eine Kraft geben und sollen alles Gutes und Schönes haben in ihrem Leben. Nie das erleben, was wir erleben haben müssen. Ja.